Patrick AKEZA nayikurikirana cyane kuri social media cyane gose naripfuza ko noja muri kino kiganiro kandi nico kiganiro kibaye cyambere nkoze muri mu TV online kandi anezerewe cyane nuvuga ati ya ntarige Wosanga kwa gutobora uhereye ahanyene yego mano byumve ni kuza watangwe muziki ryari Bluetooth natanga muziki en 2008 aho nari kumwe n'abandi kuko je Bluetooth natanguye musanzwe ndi muri level andembe tuvo haize nk'imyaka 13 ndi muri game yego ugitumika ndacagwana n'igipamba nageza mino saha ariko sindatobora nuratobora bisugura ko wisanzwe sawa icyo gihe twahuriye n'umuririmbyi twa Vishu kandi naramukunda cyane ndamukunda cyane naramubwiye ati Vishu ndahamura bana bwiye Amir ko ari n'umugenzi cyane ndavuga ati Amir mpamagara ntuzenya anashaka ko tuvana kugira ngo dukwana collab ariko nashaka burya ntuzambwa ati gira Amir azombwiye ndavuga ati nani kinobwira ya Amir cyoshikira director ntuzenya Vishu kandi atakigize nkikora ko ku M production na twakoze 2018 natangwe 2008 nifuza gushika ibujumbo twakora mu studio mu Ngozi bitwa za Kamurinzi akora nk'umutobanyiga Jewe n'abandi nyene batandukanye nabajya ba master bataragi bagikora mu studio bakoramo hariya bakiri Ngozi nyene kiyage niyo generation twari dukoranye n'abitwa ba Gomeni hariya cubibona cyongeje umutekano ikintu nkeneye ni vibe mu benegihugu kana boss ba mbere na benegihugu niho bampemba haba ku kazi haba na music ngenzo ganda imbere y'abantu nkabagira ibyo ndabagirira batanze mu ya ntuze bwa rukundo mvuga canke nawo bambonamwe my friend hano uzoza ku noti 10 ariko arinjira kwitiga zivuga ati turamuzi Yes, bakunzi wa Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umu Afande Bluetooth alias Transfert. Iyo ni izina ryo kuririmba, ry'umwuga wo kuririmba. Ndakura mu gice. Mahoro cyane Patrick. Akazina k'abavyeyi bitwa iki? Ni première classe. Ndege ya Emile. Iyo ni izina ry'akazi. Y'abavyeyi wabyumvise. Ndege ya Emile. Bluetooth alias Transfert. Yego. Meze neza cyane. Ewana ndashima Uwiteka. So twahuriye ahantu hamwe mu kirori nyene. Ari hari mugari wewe twari mu kirori mugawe nawe karakora akazi. N'ubu ndakariko. Nuba akariko. Hanyuma nyene sanga nivyo abaririmbyi nawe nyene ati nubwo mumbona nicaye ngaha. Hirya naje nduburirimvyi. Aratumvisha indirimbo no musi turavuga ati katumuzane mu kiganiro cya Open Mic kugira ngo dusobanurire byinshi kuri we na music yuko ngene imeze. Watangwe muziki ryari? Bluetooth natanga muziki en 2008 aho nari kumwe n'abandi kuko je Bluetooth natanguye musanzwe ndi muri level andembe tuvo haize nk'imyaka 13 ndi muri game yego ugitumika ndacagwana n'igipamba nageza mino saha ariko sindatobora nuratobora maze ko indimbo zigeye kuva ico gihe ni kumenga ni nyinshi gabasha nta mwaka n'umwe nigeze nkora indirimbo zibiri kuva 2008 ushika none munsi ico gihe na memoire ntizari bwabeho cyane kuko twakoze bya bindi bimwe by'abantu zimwe by'amamanyito n'amagaseti uba no muri cyakora nkora ariko kubera iki impano ico gihe rero mu polisi oya nari ndi umunyeshuri niga UTM mu nyuma avuga ati nubwo je ngiye gukorera igihugu aka kantu nzokagumamo kirazira kuko ni na cyane niyo turi muri mu kazi ni morale ni vibe abari vibe turiruka tugakora muziki tugakora kadance cubizi cubona maze gushika mu gipolisi n'ubundi sinahagarikije ndafise n'izindi ndirimbo zitwa tugendera ibanga ngakora igiturire ni nyinshi nagenda akora uvuga ati jewe n'ukuri mu jenzo ubona batamwe igihe cyose sinzoba message y'ubutumwa kugira ngo twubake igihugu societe na cyane cyane uraza umuririmbyi nandi nkabanjeje umutekano w'igihugu n'abenegihugu n'ivyawe ifo ko ndabahiki umunezero kuvuga ati Bluetooth mwavyumvise Bluetooth alias Transfert wanyumvise nuko nyene no musi mu bwani bwa AKEZA net ikiganiro cha Open Mic cyumva gute wari zendotore Patrick AKEZA nayikurikirana cyane kuri
social media cyane gose naripfuza ko noja muri kino kiganiro kandi nico kiganiro kibaye cyambere nkoze muri mu TV online kandi anezerewe cyane yose uvuga ati ntarige Wosanga kwa gutobora uhereye ahanyene yego mana ubyumve n'ukuri mana ibyumve kweli igihe kigeze kiraba aho ishaka ibyawe birashika uyu munsi rero namaze kugira kiramaze gushika ibanga ry'uyu munsi turi kumwe na Afande Bluetooth yes transfer agi so ni hari challenge umaze gucamo kuva ico gihe gushika nuno munsi ugicamwe canke zarahetse kugeza ubu ibibazo ntibihera guma bibandanya cyane ziguma zibandanya gusa zitandukanye ariko zitandukanye ariko kugeza aho ugeze ubu ndashima Uwiteka kandi urabibona wowe ntumbona iyo muri kumwe n'abagenzi bawe bakwakira gute muri iyi societe usanzwe ukorera cyane cyambere je ndangwa n'amahoro n'urukundo aho ndi barabizi ndibaza naho wewe twahuye ndibaza warambonye narakubonye nabwo ati nibaza yuko bwari bwa mbere sema sasa huyu Afande sasa ari kumwe ni kumbe Afande ni vibe niko kimeze abantu ko ha vibe bakaryoherwa ariko d'abord cyambere kimwe n'abafans ndanabacungiye umutekano kubera iki none baho umunezero bakaryoherwa aho nkorera rero aho mba ndi baranzi ni Bluetooth aba ibintu nyene vya iminsi yose kama kawaida so ni ariyo vision vuze ati je ndafise kugera aha natangwe 2008 ariko ndafise indoto ku munsi umwe Afande Bluetooth azobazwi ku izina ryiza rimaze kumukuru cyo nakubwiye cyambere ajya ukivuka kuva mu soro Rwanda hari ikintu Imana yaraguteguriye ariko hariho vision tugenda turiha nk'ufasha uvuga ati ngitonda cyo nzokora iki mugaze vision zigana zirahindagurika umugaje Bluetooth ndibona ko hazogera igihe Bluetooth agashika bavuga ati Bluetooth ni ikintu gikomeye cyane ko Bluetooth ugeza ku ino saa ku isi yose kirazwa kandi Bluetooth kugenda ndanacitwa vraiment no mu Burundi nakubwiye nta mamwe ari 2008 nawe ugerageza wumve telefone wari ufise 2008 sinzi kwa sinzi wari ufise ajya nari nikoresha y'abavyeyi gato sawa izari bari telefone butoto bwajamwe indirimbo 10 ubu Nokia bakira transfer niwo mutipe yakazi ni mutipe yaravuye America aravuga ati Bluetooth ndavuga ati we kandi avuga ati none indirimbo twakoze ubwa mbere avuga ati nyindukiye kuri Bluetooth ndavuga ati ntabwo Bluetooth nacyonze Bluetooth nacyuzi ukwiye kuba Bluetooth nyene ariko cyagisasa ngo ati Bluetooth ujyari umuntu ni wafise Bluetooth ya mbere ikomeye imitwe turavuga dukoresha Bluetooth kandi Bluetooth sans connexion ishatse irabika kubika gusa biraza niyo mpamvu rero nshaka kuba nka Bluetooth ego ni song yambaye ikoze witi hari 2008 yitwa Amarira twayikoranye n'umugwi witwa The Love of Family ariko twatangwa niwo mugwi natanguye gushira hamwe wari guzo n'abatipe bane yari Black Sunman na FPG ubu tuko turakora n'uwitwa FPG Pentagon kugeza ubu nakubwiye tumaze gukora indirimbo cikako nko nka 15 mbwa turi kumwe turi totombiri gusa ndafise indirimbo nshasha Bluetooth n'umusore bavuga ko kugeza ubu kuko nta etat civil ndakora mu Rwanda biso turi kumwe baragize nakora ugire kugira ngo tugwe Patrick ariyo bipri reka tubike nzobatumira none reka nzobatumira Afande Bluetooth reka nzobatumira none haronda tumenye narakubida reka tuhagarike yego kubera urumva kuko no ku kazi uwo muntu ntariko ntaraje sindamushira ko kugira ngo mbwa vuba nitega ndababwira ati Patrick rabasha umpereze nakantu kugira ngo nzoba nagutaye bana je nandi invitation ya mbere je nzagutamu hajya burya wewe nawe burya urubatse ndazidakubwira baba pare binyemerera aha nyene kuri kamera none umwaka cyo tubigira rimwe uzocumbera uwo nukuri twahejeje ntugira ikibazo Afande Bluetooth twahejeje cameraman ntubite Bluetooth so ni cyo kintu kimaze kukunezera kuva uri kumwe n'abantu kuva ico gira umunyeshure gushika no munsi uracakorera igihugu ukiyumva wisanze umuntu avuga ati je ndacafise vibe ariko ndanezerwa cyane no guhura n'abantu cyambere mfise vraiment ndafise igikundiro sino kirata cyane ndafise igikundiro mu bantu iyo abantu turi kumwe mbona baranezererewe bakambwira ati Bluetooth niyo mbandi haza kwati Bluetooth kuraje ibintu byawe biriko bizoshika avuga ati sa hagira ukunzwe n'abantu yo niyo tunga rya mbere my friend ukazogira umwako ugasanga society warayibomoye nta bantu bagukunda
ya dusanga ari ikibazo cyane uzombiye kwe aho arabaririmbyi uriyumvira tusanzwe tuzi uvuga ati ndifuza kuririmbana nabo hariho nagiye mbere nabwira ko tokwa nakora bwo mugabo bavuga ati yari yareka basi ndamubike fati nafise umuntu kandi arazi vraiment twahuriye muri MA production turi muri kiganiro cyitwa Kandi bisugura ko wisanzwe sawa icyo gihe twahuriye n'umuririmbyi twa Bishu kandi naramukunda cyane ndamukunda cyane naramubwiye ati Bishu ndahamura mbe nabwiye Amir ko ari n'umugenzi cyane ndavuga ati Amir mpamagara ntuzenya anashaka ko tuvana kugira ngo dukwana kora ariko nshaka burya ntuzenya ati gira Amir azombwira ndavuga ati nani kinobwira Amir cyoshikira director ntuzenya Bishu kandi atakigize yarambirwa no kugwana ikiganiro kuri RTNB barakimbaza nkuko nyene agiye mvuze ati umwana mvuze ati niko bibeho hariho imisi yose ikora zamuka mbwa kandi niko yakimbiye rero hari amaze gushika ko ubu ndafise akazi kandi buryo ufise akazi uramenye ntwari bwagira akazi nari ndagafise nca ndimvira nk'igitangura umuziki nkavuga ati ari abantu benshi kandi abona naramwumvira cyane kuki abimbwiye ubu nshobora gushikaho nshika nkikora ko ku M production na twakoze 2018 natangwe 2008 nifuza gushika ibijumbo twakora mu studio mu Ngozi bitwa muri akora nk'umutobanyiga Jewe n'abandi nyene batandukanye nabajya ba master bataragi bagikora mu studio bakoramo hariya bakiri Ngozi nyene kiyage niyo generation twari dukoranye n'abitwa ba Gomeni hariya cubibona ndavuga ati wa kubera ikabimbiye ndavuga ati mbwa birashika muri mvya ya mari busy ya mari ntuzenya navyumva ariko bakibagira rero ubutumwa mushikeko ambwa ukibagira yuko nakubwiye cyongeje umutekano ikintu nkeneye ni vibe mu benegihugu kana boss ba mbere na benegihugu niho bampemba haba ku kazi haba na music ngenzo gani imbere y'abantu nkabagira ibyo ndabagirira batanze mu ya ntuze bwa rukundo mvuga canke nawo bambonamwe my friend hano uzoza kunoti 10 ariko arinjira kwitiga zivuga ati turamuzi abarimvyi rero turakunda hano hamwe kwihenda kuko kenshi abari umustar kandi nivyo babizwi baze kumenyekana urumva aho geze hose urasabara gusamara aho batahura bikagerageza ko kukunda kuguma wikumira vuga ati reka ninyegeze ukuntu ariko banze umenye yuko bajya abantu bagukeneye kukuvugisha live mukagane umuntu akubwiye ati encore just nenda ndamubonye no mu bantu cyane bandi baza hari gatananyimuka bose twidondoranye cyane yaza ko ubutumwa bwashikira bwana mushikiri nta bindi rero manager famba ego kandi yo n'ubuyobya uvuga ati Afande Bluetooth amugaba banze yumviriza ibikorwa by'iwanje kuko ndibaza nk'ikingana kubwira ati Patrick umviriza igikorwa canje rero hajya wacumvise Burundi nusikameze neza ko kuratiro bimeze neza cyane urabyumva Afande Bluetooth yego bimeze neza cyane so je ndaho kiganiro ni open mic ni cyahe kintubwira abakunzi bawe muri Wosanga n'abakunzi b'umuziki ndundi wongera n'ababwira aho bashobora kureba ibikorwa byawe cyambere ko banza bagashikira Bluetooth aho bagashikira n'abaririmbyi muri rusange twese hano kavuga ati bagashikira umuziki w'u Burundi bagashikira abana bagashikira abana b'igihugu bakamenya ko umuziki w'u Burundi canke impano y'umuntu iratunga umuntu urabona mu Burundi ni kuvuga yuko benshi bazi yuko impano y'umuntu ari school kwiga ugaheza amashuri ukagira n'ibintu aho bacavuga ati yo respect mbwa handi mu bihugu biteye imbere barazi ko impano y'umuntu arayivukana kandi mwose afise impano yiwe yabo y'ukuguru iyo kugira yo gukina jidumva impano yari yo yose nizo mutunga ndibazo ayibona Patrick no mu bundi rero izo mpano ntibazishikira oya bavuga ati ujya muntu n'umuvayu ibyo yishinze no ariko babanza bamenye ko impano y'umuntu umva ni impano ikintu impano iguka bwa ati kandi umwe ari wese kandi impano yamye kuva kera kuri basoko n'abasokuruza uravyumva bashikikira impano z'abana b'abarundi z'abana b'igihugu kugira iki naho dutera imbere tugira aho dushitse duteza imbere igihugu duteza imbere imiryango benshi kuko hajya uri umuririmbyi n'umuntu wa mbere atransfer atanga ubutumwa cyane umuririmbyi n'umuntu atuma igihugu kimenyekana naho ujya kumukinyi yo intamba isose mu Burundi urazi ko baravuga ati drapo y'igurado bavuga ati Burundi bwa no muririmbyi none nk'ubu Bob Marley
tumenye igihugu yavuyemo Lucky Dube tuvuze Lucky Dube cyo ati wana twamwumvise waravyumvise yego ndanda ari transfer so ndagushimire cyane murakoze wongera cyane dusize akantu gatoyi cyane muze dutsimbataza amahoro barundi wacu muze tubumbatira amahoro barundi wacu kamahoro niyo nkingi y'iterambere ry'igihugu barundi yes wayumvise asante sana msaga Afande